Oo. Sikan tumang balong, pakatawa ka nga pakatawa. Nga nga, tinaliwayan ta. Ayan, thank you so much, Apo, for keeping us your company. Dagitay, agor ka, maligi pa nag-post ko. Dagitay, agbubuya pa kada kami. Dito'y Facebook Live. Thank you so much. Ayan, nakatadong amin 18. Naging invite kanya, kita na dumado mga group dito yung Facebook. Diyan mo, manikita duma. So nga, isi-share ko mo kita yung videos. Ayan, nalbasan. And, ayan, no, dati amo yung joke mo, mabalin yung i-send kita kami tapno basain mo, tapno da basit ingredients na dato'y ararambin tayo. And thank you so much for saying Manang Aida, Pasko Kalintuan, and others. Ayan. Imelda Gandia Manzano is also watching. And of course, adding Gemma Tamani, ayan, and Angel Languban is also watching. And of course, John Mark is also watching. Sino ang tadating John Mark? Kata basit ang dalaunay iti kinataom lakay ananaga mo tatayan lakay tabi basitin na nga ro tadim ka na mo Tagalog di ka de ngem ti dita mo nakasursuro ka di ka de nakasursuro mo Tagalog Metro Manila ay kasano nga siyempre nagbayag ka siguro di anati inob ubram di Metro Manila ay tapay ta napangka Manila kesorsor non garod nga madikabot ano ang Tagalog? Iso nga napangka. Wala. Kasano ka nga nakasorsuro? Siyempre, paano kaya? Metro Manila. Magbag na akasta. Dadasabat ka. Grupo ti babalasang kaskada babaraw. Da kita teenager ti Manila dada. Saba mo. Nagtatagalog da. Kung na Jimesa, ako lang mag-isa. Di ba isa nasursuro ka? Natulad mo. Siyempre, magbagnaman na. Daman nasabat ko. Anak ko na. Wala naman. Wala akong pera. Dati ka nagpaisuanan na una. Ewan ti kwartana. Tinulad mo manan. Wala. May kanwa na dyan. Ano na dyan. Ako lang mag-isa. Wala akong pera. Sige, pag nalat ka. Pag na. Daman nasabat ko. Nagtagtagalog na ba na? Kunana, mas mabuti. Nasa isayaat ko na. What? Na-i-apply mo datan, nga nasursurong mo talaw. Madipay. Ampay. Matalaw yan na yan. Kung lang mag-isa, wala akong pira, mas mabuti. Sige, pag napagnaman. Idikon, dati, aggugulaw. Agbibindag sulda. Ikon kita, dati pulis ki prat. Kaya pagkukinita. Siyempre, sakti dadjay. Sakti dinamagda. Anak ko na di pulis. Sinong pumatay? Kunana. Isang ba't ko na din na sursuro ng Tagalog? Anak ko na. Sinong pumatay? Ako lang mag-isa. Wala mo nakasungbat ka. Wala. Ang damag manan. Bakit mo pinatay? Kunana. Wala akong pira. Wala mo Natiniro manan, naalamanan. Wan. Hindi ko nagdamag manan. Kunana. Tara sa presentaw. Mas mabuti. Wala mo hindi ko padabot yung kulungan. Daya lang. Tagaya mo mo insong-song bat ka. Istorya to po to pa. Talaga nga maturod mo taya. Nga may kikit kung tultuladong mo dahil agtawid iti karayan. Agtawid? Ajing inturon na. Kasano ka dyan? Dadaji ko nga sasaum iti. Indoron na nga. Indoron da di karayan. Yan nangyari? Kung sino man, kung nanan sino iti makabalase o dito'y anading karayanan. Ay, nakatado ti buhaya na? Buhaya na karayan. Nalipatak sa mga istorya.
Lagi po tuman. Okay, kabayatan ng Rod Karo ba? May sapay nga sunata ti sagot may para katikiti managpabasol. Kahit ko na nandito ay Kablao Manapo, taga Dupax, the Sur, especially Inang Ansang Atukol from Glenda Faye, Batacan Atukol, Bartolome. Di dadan na awan nagbasulag, ay naramid kumet amin pagragsakan. Ngaman yat insubad mo, sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amuk anak kabasulaken ka. Di taden na awan nagbasulag, tay naramit humet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso, di mo hinilalan na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amuk anak kabasulaken ka. Di taden na awan nagbasulag, tain paay ko amin akabaelag. Di taden na awan nagbasulag, sikat ng pirdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaan. Happy Sunday, Kuya John. Kablaaw man ni Papa Jaime ken Uncle Ayong nagparparti iti itik jay sirok ti mangga. Kablawag po ken Josan ti Rizal, Santiago City. Thank you, Kuya. God bless. Emotional. Bali nga talaga iti the problema na lang. Maamtay paagas kanto. Nakuna na ta? Joke ka na dali kapsat ko. Joke ni Manang ko. It's joke time! Namdama ba sila? Di taden na awan nagbasulak, ta inaramid kumet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Emotional. Karim kanya inka tinalikodan,
martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, ang nakabasulaken ka. Dita den na awan nagbasulak. Sino kuma? Taim paay ko amin, I gave everything. Kabaelag. Dita den na nagbasulak. English na din ay. In your place. Sikat ng perdi, you ng destroyed. waswas, ken ni ayat. You untied the Nang knot. keltay kadagiti arapaa. You broke my dreams. Okay, that's it. Dito din nam, awan nagbasula. Kaya ka oray siya sinumot ka. Awan, iti mapapabasol. Ket it's joke time. Kita na nang ipatulod kan tayo over our Text line. text message. Kuna na dito kuna ti teacher. Okay, ubeng, gibaga kayo man iti naging presidente iti Pilipinas nga Adda Manuel iti apelyido wenno nagan na. Kuna na, nagitayagan natin ima ni Pedro. Ma'am. Kuna na, anak ko na ni Pedro. Pedro. Manuel L. Quezon. Wow, very good. Siga ngayon. Ma'am. Juan, go ahead. Manuel Rojas. Oh, very good. Correct. Patip-tip at palakpak manubeng. Papalakpak na. Kaya, ani, John Mark. John Mark. Tumadar ka. Yes, ma'am. Taga ano katatayin, John Mark? Lugar mo, di mama. Taga ano ka? Malig. Taga Malig. Sige nga, mangibaga ka mga rot iti nagbalin presidente ti Pilipinas. Ma'am, Manuel Malig. Gabuta ada ti taga Rojas, ada mo ti taga Quezon, taga Malig ka kasi ay Manuel Malig. Manuel Ramon ko mga rot. Aywan na ya. Manuel Ramon. That's it. Manuel Ramon. Okay, at kaaro ba pare John kanating JM pa request man tatay sabon habang binabayo ng bagyong Ompong dito sa Hong Kong. Thanks and thanks ti Ado. Plus 85 nga agpaiso da ito Jet Montessori is watching. When? Oh, and pakiplay mo na this is Seaward kante halsema mga DJ Rosby. It's me Rosby ko na naman. Hello po. There's another. Hello po from 446. Okay, hi ko na tama. Hello idol watching here in Hong Kong. Grabe lakas ng bagyo dito mga idol from Grace Gabatin. Yan naganad kayo po dito Hong Kong. Supay Diyos ko nagrigat ako. Watching here in Turkey. Mabuhay Isabella from Gina Green. Turkey. Dito ti karobati pa natin. Madinsa. Abaya. Ayan eh. Hello, manager natin Jem from Sonia Florencio. Excellent. Kaya ni Lloyd Agalot. Watching from Finland. Regards to all from Melanie Rahander. Hello, manong GM Ken manong Chun. Nembag malamyo may sa akmat. Dumdumag tikan tayo. Nagmamayat from Mola Mildred. Roslyn Javier is watching. Ida Clinton is watching from Edmonds, Washington, USA. Yes. Si Seaweed. Para kay Sir J. Perfect Ilocano version pangyawan danda nagtikapig sa angin kento dito'y Hong Kong from Shak Daitoy. Tinagan na. Ngaro, dati nag-gusto sa mono. Sa tunong na antang kapatgahan balong. Kansyo nantang. Originally done by Sir Robert Abella Jr. Yes, Itila Onion. Safeguard. Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdigusak tay sa bunti pagay ayamak
Tangamin nagpapagalisak, paturay ko nga aglablabutab. Tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas. Agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikit inak iduron-duron. Sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir pusigen pusoong. Sabon akpay tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyak digos, agay ayam iti sabon. Aglaluno iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmay laki ti pa nagpukpuk mo na yasla kahit kung i-version mo data, padasag tumambang ang kansyon ng data. Sabon. Okay. Yan. You guys are funny. Kung na naman ni Cubs at Cathy. Floresita Bermudez Alonso, LOL. Ano na? Yes, apong. Duwadan. Taludan ka naman ng Lisa. And iti may sa katagiti dream ko katagitay fabulous. Katagitay good friends. Kagasyon in damen. Recho. Nagmayat ti ubrat, nukastay nga agdigusak. Tay sabunti pagay ayamak, tangamin agpapagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikit inak iduron-duron. Sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir pusigen pusoong. Sabon akpay tuy barukong, sabay selang sakto idumudum. Nagganas ti agdigos, agay ayam iti sabon. Aglaluno iyarado, ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat iagdigos, no tay sabon ti igus-gusugos. Tay galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros. Aglaluno peke-pekel, kadagiti mas masel. Agad ka nga kasla agsugel, ganas ti sabon na kamay mayat. Ikaten nagagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Naman may sabo nga joke nga naawa may karaktam ko at si kamang basa mo na siya kon. Siya. O siya kon. Okay nga Rod. Dapat ito sa bali nga tugtog na dito. Aji funny. Aji funny. Fun fair funny. Kitanta. Biro kan tapay nga mo.
Okay, dating iti... Ada di may isa, di pa ni. Yan. Okay, dami ka doon nga joke ta, iti maudi nga pasit programa ta. It's joke time! Ini may sa abo nga pagbasaan ket kuna iti teacher kalig iti ubeng. Iti umuna makalapas tek drawing ti insekto isito umuna nga gawid. Okay, mumadag ito bingan no drawing ti pagtutungtungan partaan nga nagdrawing nga po. Okay, bayat ti drawingan dan. Okay, kaabay ni Nicolas, ni Juan, Koton. Ni Pedro mo lamok. Aha. Agkalinduusanan ta hanam mag-drawing ni Kulas. Bilangan the teacher. Okay, last 5 minutes. 5 minutes. 4 minutes. 3 minutes. Ako, hala. Hala po kasanong akon kung kunana ni Kulas. Ay ka, teacher, intuloy na malatag bilang 2 minutes. Ay ka ni Kulas, pinartakan na nga intog kal tayo ballpen di papel na. Tok, kunana. Sana impasa. Kikito tayo teacher, kaya kunana. Anati Kulas? Ulmog, ma'am. Ulmog. Ma'am Dulmog, in English? No. Fungi. Nakatalaga dito kapasit ng Ulmog, no? Di ba di pang taltalon, di ba? Ulmog italtalon. Inulmog ko na dalo ka. When, fungi mo dito. So nga, basit mo na. Fungicide ka. Kung gumatang tip, fungicide ta, ispraytan. Kapasit ang insektor. Gusto mo kaya di na namin. Tinog ka lang na. Dakkel pa kiti DJ at iti ulmog nga makita. Kanabasin na dapat by naked eye. Tinuldogan natin namin 1, 2, 3, 4, 5. Aduda nga ulmog. 1, 5 ano ka. Datang araw daw iti joke nga naggapo sa JD Parna iti Villa Beltran Ramon Isabela. Ulmog. Ay ka agpa-name da chuntan sa one mo tenti makita ang kritik sa may Facebook kita. Kuya, pa-shout out man met Ijelogormi Jemmy Ramar, mag-single Ilocos Sur, Banadero family, lalakin inang Colita, Banadero. Para guys man kuya tay isem, ta oray kasanoti kakaro ti kalamidad, nga mapadas da isem ang latan. Thanks kuya from Ate Ella. Ading alay, isaro no medita sa natang na for one isem, ket kunan na to'y happy listening to Mr. John R. Ong of San Miguel Ramon and to his Palay boys, namely Dading Jojo Palawlaw, Tirso, Banglas, Daris, Kinyo, Jerry Jomar, and Bombo Maru from Noreen and Sam. Oy, lumablabas kami dito po dito. Good afternoon ka na kayo. Ngarod, as requested by Ading Ella, here is Isam, the male version. Isam mapakabiyagak pangmumuray dagito'y matag taisog makaagas mangliwliwato'y gaungga. Isam madutisawan na ada isam mamakagura, ada isam maray awan na ka, ada isam pamagustukan ka. Uray ada amin kanyak arigat, uray pa'y nuwag pupuntutak, uray pa'y nuwag paspasog nudak, nuwas man nakriknak mapagnayak. Isam, isam, umisam ka man biyag ko, lang lamagan ng tuy baro kong ko. Ta isam mo, isod mangay ayong, day tuy pusok napnuan tilindo. Isam mapakabiyagak, mangliliwato'y kaunggak, taisog makaagas,
mangliliwag ko'y kaunggag. Isang maduti sawan na aday sa mamakagura, aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray adamin kanyak arigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasumudak, nuwas man nakrik nagmapagnayat. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, laong-lawagan man to'y barukong ko, taisem mo, isot mangay ayo, day ti pusok napnuang tilindo. Back to back with Sissy Wade, and you're still with you, Manong June, together with John Mark. Ito lang po, 97.7 Sweet Radio, Santiago, Cebu. Awat ton dinukmaa, unka ay ayaman, intaro taamba. Na imayo iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko, sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa borboron ko. Sumurag no ogomanyo, tasa ko dinampaamo. And of course, kaya't na po nga kablaawan, wino kaya't may lang nga kablaawan, iti may isang pagayam tayo nga ramrambak, iti may kakwa upatapulo atawan na nga agbibiyag to'y lubong, kini ading Lirio Kilit Bourbon. Yan, Bourbon iti. Once again, iti 40th birthday na is coming from Sergiano Dr. Adriano Sabado. Iti Raniag High School. Kawad Kalasag Awardee National, and of course, adupay nga awards. Mga 3,984 awards tinaawa na. Nandun sa muna day dyan. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na, nangitlog si Doa, maam-amaan siya. Nubion yu maam-amo, mampakada kayo. Tapno maogaman nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa borboron ko. Sumurag no ogomanyo, tasa ko dinampaamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa borboron ko. Sumurag no ogomanyo, tasa ko
Ang dawagan mo ni Bigoy no baling ka no sumala. Ay, siyempre, please feel free. Iya pom dito may isang karpintero dito, guyodom. Sa misana. Okay, madi mo balin ni bago mo tamasigo. Okay, masapo natin ina na. Okay. Hi Kuya June and GM, greet ko nga po ng belated happy 11th anniversary sa asawa ko kahapon, Rodel Reyes. Babe, thank you sa lahat. I love you so much. Sana wag kang magbago sa amin ng mga anak mo. Thanks. It's Rose V ng Pungpungan Jones. Nag-text mat ni Insan Julian Gahes Davis. Insan, greet ko man ni Daddy Ambot. Nga agi murmur itibin nga mais nga imula na kano bareng madin mabagyo. Paragos kano jay kanta nga Montañosa. Thanks. Ito ko mo jay lyrics ta. Maday. Maday jay la. Aday. 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 Ano juga na to yan? Ni anting ako. Agad agbiro kag iti pa name that. Manang Lisa, your favorite song? Ano naman ni Auntie Cathy? Yes. Ano nga kanta nga ta? Sisiwit. Sisiwit nga ta? Something like that. Agbal sa teo pay karubas pangikat ti nervyos. Di ba't lang sampardang bagyo dito Hong Kongan. Kasyan na kami apo from Auntie LB Baldovino. Medyo nabayag nga talaga maleta. So nga more minom kayo pa iti danom nga doon talagang masapol iti ag-relax ito ikat nagrigat nimet nga in liwliwag apo iti in sagsaganaan mi nga pirmi nga panagsangbay umpong. Dami nag-text dito ikam cellphone mo na good PM Manong June pakito karyo man jay arapaap imbag lang nga mangreing kanyak dito nga agbanbanta dito yung pwesto ni Ninang Regina. Dito yung Avon Ramon Branch. Umay kayo gumatangan karuba. Wala na tayo nagkablaw. April from Villa Beltran. Thanks po. Wow. Okay, tingor dito name that yun tayo abo. Ako kata. Madil sa dayay. Ano dyan? Awan di makita nga nalaka ay nariga at puro nalalaka. Okay, basak pala garod. Sige. Kuno ni SNPI Samuel Rumbawa, CST, CSA. Ano ata ha? Nagan na ba? Request laglagi pa mo nagkurangak. Greetings to all CIASI 61892 MMEC Alumni Council, also to Bagis Mayor Jas Ladaran, to all sa mga Ilocano Global Agbiag down here at Fujalia, Iraq. Thanks Kajun NJM from Govsam Iraq. Sabi niya, hi ading Cathy when magustuak data. Ano naman di kanta nga ano nga tanda. Ano tayo? Thank you Manong Jun kinating JM dagiti na pintas nga kantayo kat nagpapasaya sa amin na OFW. Mabuhay kayo. God bless you always. Oh, thank you. God bless you po. Then, yeah. Yes. From Sonia Florencio. Okay nga Rod, ito yun na po iti name the tune. Kaya pag-textan nyo. Dati official text line tayo. Okay, 0915. Dito lang po, timabalin yung pag-textan. Hanggang iti number ko. Hanggang di Messenger, hanggang di Facebook Live. Dito lang po, official text line. 0915 071 3686. Litam. 0915 071 3686. Oh, with your name age, address, and the title of the song. Dahil lang, nakalak po. Ket, dito yung arunan, itidatatlag, nga sonata, inunan apo. Ket gapo, tadatayo ni may kalwa. Paset di programa. This can be Ilocano, English, or Tagalog. Dahil ito yan po. Limang kape. Oh. Morning girl, how do you sleep last night? You're several ages now. Your eyes have started showing how my little girl is growing now.
morning girl, was that you last night, crying on the radio, begging for a way to go, back when love was a jungle, so oh no, things are different now than they were before. You know, love is more than kisses, a whole lot more. Sa text line lang po sa text line. Morning girl, put your dreams away and read your puffs of cherry-o and powder of the pretty nose, and go out and find your man where the wine will lose. Naglak ka? Apo. Dumasi mong batang sa bali mo ti lawlaw. Baka dito. Ay, sa bali na. Ada simbong bat ang mga text line. Okay, awan tinag-asa ta muna kaala iti 200 peso load ket nalipatan mi bagatatay ngano nalpas ito Karen ay ket nalpas mo tan ti sumungbat. Anyway, basta man dagiti dadto mga nag-text ni nanay ko. Pangablaaw pala. Ni nanay ko nag-text. Anak ko nanay mo. Aji ka no request na. The girl from yesterday Ilocano version. Mom. Saan met nga ti pagdana. Ano natin diba? Well, English lang ti. Nabaig mga mati nakangkanta aja. Morning Gun. Morning gun ko na naman sa bali. Nora Remando Bayoran niya. Po, sang po ata dagito yun. 56. Sang po ata dagito text message na alpasan po. Good PM manong dyan kinamanong John Mark. Request ka man dyan mo ulak Mildred. It's me Julius Olieka. Mariano, thanks kuya. Yes. Okay, dagito ito dumabasa. Nagbuntog nga. Open dito yung text Well, line. Okay. Naibagal daw kanyayo kuya John Kenjem kablak man to'y bagik. Nga nakaidda dito yung kwartok. Request ko man dyan, hey, you name me. It's me, CJ ng Plaridel, Santiago City. Okay. Hindi, pinagadote ko ha. Good Agsang PM. Isang Motales, San Antonio Jones. Kung nakablawak amin nga, taga Barrio. Tayo man makaparago tayo. Wala naman. Kanaman ay ate Ella dito eh. Nagrigat mode. Kaya English gamin. Wala naman. Medyo narigat nga talaga at medyo kadaanan pa from the Letterman, the song entitled Morning Girl. Yay, kurka. Pare John, kung mablawak man, dagito'y gagayim ko nga, ureawan init naglablabada, dawatak ko mga sa miyong tay, agayatak manan from Unang. Hehe. Unang. Shout out kiniapong Roberto alias Capre del Rosario, 68 years old. Para guys, apo yay, bukal-bukal. Haha. Duda pa yapo ti haming nga mabasa nga text messages guys. Basaan ta. Hello po, shoutout po Annalisa Apostol si Salvo from Madela Quirino, Rowena Garzota Lozano, Rosabel Garzota, Jojo Vega from Bugalyon. Proper request po ng Maulawak Mildred. Mabalin tag pare-record kan tayo sir. Ano naman from 437. Naimbaga malam yung aduwa, kuya request ko man dyan, Mildred, sagot ko kada kita, the Mildred na dito, yan may, dito kakilingan ni Maria Atoy. Hi, DJ. Great mo man na gito'y manugal na dito'y barangay Turod, Silawan Norte, Echaga. Orewan kwartadan, basta makasugal da. Nangaruti sugal da noong kwartada, apo mayat ka mga organ lumapan. Cellphone. Salda mo na ta, cellphone mo. Supay, Good PM po pag-request ng 7-6. Yung bangal daw, manong pakibati man na gito'y taga Kalupaan, Ifugao, Suda, Pedro, Tamayaw, ni JJ, Mendoza, pakitokar ay Arak. Pakitokar ay Arak. Ano naman? Okay nga Rod, 80 oras karo bakit 16 minutos, kasagpahin terasos ni Malam.
Kadayo lang tapo, dati manong yung June, tugat with John Mark. Dito lang nga po, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamay. Di kantua malipatan, pusok ti kinayawam, oray no kaanuman, sa dinuman na dumanunam. Adun na babalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakitang, akas ken ka ti kinapintas. Semua nakaayay, ada ganday takalid mo, at lalo mo ipaludip mo, tama-tama kas bitwen ko, tilaing idadawat ko, baring luwag sarak tanto, uray laeng nudak hulap mo, tiinak maalamano. Parang may maisak, ada ka na sirsir matak, rugyak na tintegarapap, akas tay ada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, syakmet na tatay panawam, urayek tumanan asubliam, irak sakuan at tunday. Pagkikablawan nyo man nila kay ko ni Georgian Toledo Passion, always known as Sir Jojo. Also known as Sir Jojo. Agor oray kadagiti anak may nga at dajay music land nga agmi music lesson. Yeah. From your loving wife, Odessa. Isemua nakaay-ay, adaay kanday takalid mo, aglalo no'y paludip mo, tama-tama kasbitwen ko, tilaing idaw-dawat ko, baring luwag sarak tanto, uray laeng nudak hulap mo, tiinak maalamano. Okay na bagal daw yung manong June ka nating JM. Pero may manan, dipig sa tiradradyo ni nanay ko. Sianing, kenrekes nagarod nga kablawan nyo kano. On air from Luisa Soriano of Divisoria, Santiago City. Thanks po and more power! Yes. Nagado. Tunggal panag may maisak, ada ka na sirsir matag, rugyak metente garapap, akas tay ada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, syakmet na tatay panawam, urayek tumanen asubliang, irak sakuan at tunday. Good afternoon, Kuya June, Ken JM. Bahikan tayo mga 7 ng Ilocano. Tauray, agbagbagyo dito ay barangkwag. Wala na bagyo. Nabagyo period from Che. Kuya, salamat po. Apo, nagadumo. Simang po maaming music. Tunggal panag may maisak, ada ka na sirsir matak, rugyak metente garapap, akas tay ada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, syakmet na tatay panawam, urayek tumanen asubliam, irag sakuan at tunday. Good PM manong kablawak man ti JLP Farm Nasina Roger Kinibaka nga operati baka. May asa dahil. Maria Clara ti di phone. Nama. Operati baka. Naimbag nga malam kanya yung manong June ken JM dita stasyon. May sa kami mat nga subsubaybay ti program yo every Sunday. Uy, yabang kami yabo. Thank you. Ket makaliwliwa onay. Oray ado trabaho makaikat bannog. Request ko man jay 10 guitar. Paborito ni Kuya Sunny nga garamit
kandila nga panglamok from the phone Quirino Province. Ano naman? Mayats. Mayay? Ten guitars. Nananjay. Kanta ni Engelbert. Ay. Iya. Kasi na dyan. Selalu kami kakantaan ito taga dyan. I can't remember when we walked together. Medyo ka-line up na tayo. Ka-line up na. Ngamahang kong... Every day I wake up, I start to break up. Para guys, kuman Kuya Mildred. Meligreon ip Lichage. Thanks manong numapatgan kid daw ko sagot ko kini Sir Bartolome. Timabini Majesty. Ayan. Actually, dandanin malipas na po ti programa may 11 minutes. Ay, 10 minutes lang. Ay, tanag Christine. Baka makanta matoy. Sir, agrag sa ti Gilos, guy. Jen daytoy asawa ni Romel Evangelista. Romel Guapo. Of? Mo timbaga na. I was too insecure. Pa-shoutout po kay Paul de la Cruz. Ang gwapo mo po. By B1. Kita lang una agad. Okay, hello? Basahin pa. Kita last 2 messages before we itetan. Dato'y mauting asunatan. We say goodbye to everyone. Sige. Kabsat and Balong para kay Mantay willingly dedicate ko kin Manang Lisa and Manang Cheetah of Big Island, Hawaii. Thank you from Auntie Kathy Salvador. Bigla nga nagbaliw mo na yung last nga pista. Good night, Karawa. Have a good rest of Sunday. Take care from Auntie Maria Peters. Yes, and thank you so much, Kabsat Maria. Manang, should I say Manang? Yes, Manang. Yes, maybe. Get, dating orto na po. Datay, gano'n ka na eh. sunatan kami pa ay kini Manang Lisa from Kabsat Kathy. So, willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you, and I love you too. I want you, And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. la. I love you, And I love you too. I want you, And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay nga road, karo ba? It's 7 minutes before the hour of 3. And
Agyaman kami po ti kaadayo nga mang tartarabay kada kami iti nang tarabay iti las iti talong oras. Iti ting order na po ni Manong June Serial si Kadwed. Pastor John Mark. Yan, saying good day and God bless everyone. Until next week, Karoba, dito lang po 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. Kanta mo tayo? Sige man, testing. Sige. Testing. Si Kalata. Sige na may kabe. Sige na. Sige, testing mo. Another head hangs slowly, child is slowly taken. In the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they're fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they're crying. In your head, zombie, 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 what's in your head? In your head, zombie, 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 oh, do, 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 do. Rock and roll. Watcha, watcha, chow. Until next week. Hoy, 4 minutes pa. At karo ba? Kaya nami, akan na tayo amin. Aja mong bum-bum. Kaya mo kantaan niya bum-bum? Sige, man, testing mo na yung bum-bum. Kaya... Wallet, wallet. Adalat na. Watch, watch, watch. Kasunod sa alam natin ha. Mighty told Hattie about the things she saw. Had to be hard in a woolly Joe, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully. Hattie told Matty, let's don't take no chance. Let's not be all seven. Come and learn to dance. Woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully. Nabsog kan sa amot di panahon ko. Okay, sige until next Sunday. Matty told Hattie, that's the thing to do. Get you someone really to pull the wool with you. Woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully.